Fatua leta bertaiga bamus mangeta kalau walangi data hal keda bahon tudu. Ya ami banuan ya keriso ni omasie kezu aya ita Yesu Keriso. No taru gimi gu banerte de famakau Yesu mau ke mau wai ami fefu Yahu. Ya fau kemi lo walangi. Data hono gededa bangun rasi Yehova. Data erenusi tededa bamakau sino itau ge so aya ita Yesu Keriso. Manuna ita moro bapuku zinuna numero dolawali ayati si sara iru si telu fola khemi lo walangi. Data hono gededa baba wariabosa baba hasambuah kalau walangi muzizio zato. No ovulo ita badae badai lo walangi ama babadai nononya Yesu Keriso babadai geheha ni amoni fangurifida habada Yehova sino membei banua siawa abudana. Na iangar filin rao, bau fondon rongo kenia, abunian rao baba makau. Uefao ia bateturia ia ube. Wabosoyo ia fanau noso, baanehe ia bangorifian reke ube. Sonahia baremba aba andre ke bondrege salawa andre da ezahono baluma bondrege sabele andre umane ke Yehova sawate gunra uge bahatigu lo walangigu tetenafegu haleluya. Manganrita helo walangi amazo aya aga Yesu Keriso umbu wa auri ba fau hau dedema bamigu-migu wa makau Yesu andre mater tedema mangawuli wa makau ba fa amate zo aya aga Yesu Keriso babange fa ya aga bahore baba amate amoni endra aga bahono dedema irege sindruhun ruhu marasoi
Ba mafaufa auri lala ba makau nono Yesu Keriso irege mate barefa ena auri ndra aga. Bere ba makau i Keriso ena ema ila ba aboto ba dede mangabale hore sino mafalua. Tologa ba bangalani ngabale mangisa sila sehi moro i ba dedema. Ba abele ndra aga ba malua ngabale hale ba ngomasi ba faatule faudu ba zomasi zang heli ya aga ono Yesu Keriso so aya ya aga. Sauri ba si fau keu ba mater abo keheha ni amoni ya duhu dumadau zato. Ya dae manuno ita mori bapuku zinune numero 225 ayat sisara heya ita zamusana. Fombaso taromali lowalangi si fefena ti hale moroi bazura ya saya faza fabulasara ayat siwalu irugi fele efa imane daromali lowalangi baya uge irano gizara eli enonigu ya uge maudau Yakobo nituyugu ya uge madou gabera hamo andre somasi ya odo mege ya uge ni tuyugu bambaledanu ni kaunigu babondregenia wanguma ekheu enonigu ndra uge no utuyu ndra uge tenga fale badedegu ya uge bibusi dedeu le saifado kheu bitokea lo walangiu sandrao wabe ndra uge ba utolo gogo hendra uge na tangagu kambele andre sama lua satule hiza sifa luka faaila ba fama ikiniha dozi sifa udukheu tu balis leboto basi tekiko mudume andre fefu lalu idanya ira bal esendra niha andre sifa sosokheu si tekiko dania bahasa mbal sila niha andre sifa sendra kheu ya odo saai Yehova lo walangime andre zololohe kambeleu ya odo andre zanguma kheu buibus idedeu utolo buibus idedeu ya uga kukua ma'u Yakobo. Baya ami sila ato te irano giza Araeli. Utolo ami iwa Yehowa sangorif ya uga ni amoni endrano giza Araeli andre. Manuno ita mori wapuku zinuna dongo tu telunga flasiwa ayati sisara le itimba soaya. Ya ami ira talifuse natawa ele horoda batalimo ita basiduhu le badededa nata ombaka horoda bale faroi ia bano satule ia ba ye fa kheda hore andre ihauge ita aba ba iheta fefuzile atule andre da me ita funa lo balangi si fofang ide ba bangombaka horoda muzizio zato mangandre ita he lo walangi amas sebuah faomasi mei gatan funau ya agani ha sebuah hore andre
baba ngombah ka horema, baba ngandre aifa horema andre. Asese mabusi dedezo aya babe hedema, bani era erama, baba bolau mesir atule. Leni oi gema tedema fa belema ba era erama, baba ngomasi ya uge. Balagay ni masi ema abe maniha, teraterazi numana bazile fa abulu. Simane fa ngomasi ema ya aga zamusana. Asese olifundra aga bangandre sawagele buala zo ayah hema. Baliu sibai atagin ra aga ba muka kekeke. Asese le badede ma howu me baba matibo gina tema sino bualame bangawale zileguna. Ya dae meiga kheu baba omasime bama andre bangefa bahorema andre fefu. Ba fofa abelen ra aga babondrei fefu ngawale sile sehi andre berezo aya ya aga Yesu Keriso. Mangandre badede zama sasana funa lobalangi sara irugi 2 meniti. Hakhe si dedeu ke maama babe aifa ke mahorma andre maafefu ya duhu manuna itamori bapuku zinuna numero 3 afele delu ayati sara so wa tedu. Turia wange fahore. Sahagete de Yehova basi buat tudu. Ebolo sibai de dunia bano obo sibai ia. Leni beenia dali horeda baleni suleni nia kheda ulalewada. Simane fah khede de nama nononia. Simane wah khede de Yehova zangata ufia ia. Lakhemi keloba langi siawa. Daw zato. Fumbaso taro malilo walangi semendrua ti hale mori bazura mareko fazafulu ayat ifabula ene irugi 52. Imane taro malilo walangi. Balarugi Yeriko bamewafana ia ba Yeriko avu ni fahania ba avu zato. Banomu dadau bangailala nono di maio, bati maio, niha sa ua sangandrengandre balazo. Bame irongo so Yesu, banua Narzareta, ba iberetai gemu au imane. He mau Dawido,
Yesu hakesi teden rao. Ba atoza nego ya ia. Ena lemu hede ia. Ba iforege wo au. Hema u Davido hakesi teden rao. Ba ibaduga ya Yesu imane. Mi hede khnia. Bahu mede ira baza ua andre lamane khnia. Buibusi dedeu falso muhede ia kheu. Ba itibo tombarunia ifarega ia iondrasi Yesu. Ba muhede khnia Yesu imane. Hadia zo masih hewi sa kheu. Ba imane sa ua andre. He rabuni ina ila niha. Ba imane khnia Yesu fuli no i orifi famatime andre. Ba iane ma ila niha. Ba i ia balala. Ya ho zaman rongo taromali no balangi basame ebadodo. Ya dae tbe ke dagine te babolohe basembata ke lobalangi. Tau somo zaiga ba mee he fasembata si fefena si menrua basi manege si medelu aba basembata ni ohuloi fena zanan resa badana pelayanan sinode bawa si dua. Ba bambanuan ya kiriso si fau ibadah moro ibanomo tula la faema basembata basken barcode si soba monitor mazui la transfer bar rekening BNI BNKP Jemaah Jakarta. Ba si ofena ua data fandondrongo li bola walangi me imane. Mi ofenai bangalu iban bola walangi andre aba batula dede andre kenia batebe nono danya khemida efefu. Gasa-gasa bami sumangi fasembata ke lobalangi. Manudne itamori bapuku zinuna numero 258 ayat 5 irugi 5 ayat sara irugi 5 no oya mbuala kegu.
Data fasau wasembata Andre fenolowalangi muzizio ita fefu bamanuno ita moro bapuku zinune numero 250 asara ayati sisara 2 baene yae zumange. Mangandre ita mangandre mangalulun raga tanfenau ama bazorugo maandre sawagelem walau bakhema bazi saramigu faara no fahena hobu me bualame balala bohalewema balala baurima iregetola marugi nahiyamo bazi maekhe ande baya bualamo sino obe bakhema noma oboloi sitobali fasembata tanafenau ya uge fahobu soaya ena otobali sumange somohua tanafenau ya uge fahobu dra banuau sino mangobuloi bahege sile sangobuloi bazima ande ya uge fahobu ondra aga balala baurima balala bohalewe maseroma mangada gaindra aga salahi genonime sombambaya ngawale gameela ni obuloi ande beeba atua-tua bakhera soaya ena tola teuguna iya si faudu bazomasinda uge heba BNKP Jakarta bamendua mana bambanuau gofu hezomisa he ama bazorugo bualama siso badangama zamesana nasa ya ugegei fahobu ondra aga ena otola mau guna iya baba urima seroma batra-traga ena ema guna iya babange bua otoime bangabalo zoguna khema hebandaono babongambato sala olalawani faluama ama maandre fa ya khema ena abaitobali taha-taha gangandrewa dedema bakhau badai nono Yesu Kristo no mangandre nda aga ya dohu.
Muda daw za to. Ya dae data fau gedededa babanuno lo walangi si fau si duna vokal grup moroi balingkungan eva.
Fatwa leta fadonrongo daru malilo walangi, data faang dededa, manunu ita moriba buku zinuna numero 855 ayat si Sara basi 2 si sehili Yesus aya. Tahono gede da fefu. Ia iroroge dedemi awe gera era mi faohau dede ande gelobalangi. Sabele moroi bagera era ni hafefu bah Yesu Keriso mengada ita. Masunon rauge soaya bama anda sawagele ba omasiu khema. Meno tolo ba rogen raaga bazi sabua migu faara ade. Ira-gena tola faluhaun raaga keratalifu sema banomou adeni amonia banoge meiga masuno rauge berwa ebua dede ande kheu. Ande soaya mahale khema ba ahono dede me basi sabatate ba ede nama baso ba mafododongo daro malime ade. Ade tolo raaga be khema ba tua-tua ba fatenge ge hau ni amonia sama hau ya aga. Ena hadaian ni fae magenoni mkhema batola aboto badedema bama ila mafalua ia bava aurima zamusana raaga. Adaya fefu hale wasogami gami. Sedana mama bali tedema bakheu badi ma Yesu ma andre timba bafabali khema da fefu. Ya eda aga mahonoge dedema mafododrongo lima andre bahede khema fefu yaduhu. Ira ama ina batalifusan yung masya ba di Yesu. Taro malilo walangi. Sedena tabaso bata anggerenusi basi mangko andre. Tehala ia moroi bazura zinuna fazadola 5. Ngavua si Sara irugi zifulu. Surah zinuna mamasmur fazadola 5. Ayati Sara irugi zifulu imane taro malilo walangi. Kau Yehova ufazawa dadegu. Kau udanadana ia ugelo walangigu. Bai be e ailan rao. Bai te khasifatiu tadekhagu la igi draodo. Dozi saate sanatena kau. Bale emane faluka aila. Ba aila dania zifarei lebere. Hei Yehova, tuturu ke gulala andre kheme, fahan rao bazinere andre kheu. Tolodong ena utara ziduhu andre kheu, ba fahan rao, ya uga salowalangi andre sangorifi ya odo, kheu udenadena lema male-male. Teratadau wahake dadau andre ya uga Yehova, ba faebua dadau andre moroi bazile bereta sa iya. Bayangi raga horegu me ono matuan raodo, bahela legu andre, teratadau raodo, dali va ebua dedeu andre, berbahasa hidedeu ya uga Yehova. Sebuatade basa deletade Yehova, andre yobaka elala bazi sohore andre. Balala satule ifatara zinumana, ba ifahal zinumana, balala andre khenia. Lala Yehova andre fefu, bahasa mbala fa ibadada,
bafaaduhu kerasile mamahai fabu usali andre bafa maduhu andre khania. Simana kada baso taromai lopalangi ba obaita fefu Yahobu. Shalom. Imane kada tu minggu ba simako andre Yehova zanuturu khegulala. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Irama ina batalifu safefu faduhu dadegu ba dosi ita andre madosi ni hagulidano andre oi falu khafefu ni fotei gabula dede. Oya norodede oya masalah salua si falu kha ita babe aso bagulidano andre. Dan memang da irama ina zedena tetehe ge da gei ina uro mai tadre bania samati bahke soaya. Ada beradaan nama ini hayondasi namanya niha. Apalagi na ira bapak-bapak ibu-ibu lansia kadang cerita curhat kerana vera lansia lamane. Ifega teraudo are ibu rege aka feke baleduhi. Batatu itu nekau gidanne bayu afeke bagi baleduhi go. Na iwa afeke hulugu bayu afeke ke hulugu. Jadi yang awal macam-macam masalah salua bawa uria de tengah masalah beuh irama ina. Ya. Bangawale soguna. Balala halewe. Ba termasuk gai bangawale wolohi si otarai nabodania. Apalagi na faluka ita bolohi ade. Bafaduhu dede gule faluka ita wa ahono dede. Fasada bakadada. Bala ahono gera era dede. Taila ya abu dede ba itaria mo fun. Talau paleda basala auk. Apalagi na motu ita banuanya kiriso enoni ya kadang memang naso si faudu da ba masih ita menata lau paleda. Bahiza ibebe ita itegu ita haleweda bafetaroda baba enoni soaya. Da azi faluka keraso Davido bagi natada ira ama ina. Soya baba Abu Dada bahkan soya baba Atau. Hana faluka ya baba Abu Dada sabele-bele tengah bereme abesoguna. Tengah bereme keboto. Tetapi ini masalah fekegera era ya ada sama kaita babolohi nihaya iya. Tapi solohia iya pun tengah nihabe ira ama ina. Hanaya solohia iya ononia samesa yang bernama Absalom. Jadi ononya da air ama ina umasi iya gei. Naya iya tobali razo. Jadi daa Absalom ade ifadani tahta kerajaan bapaknya ade. Ya dia mau merebut tahta dari ayahnya. Berenoi rongo warazo Davido andre tengah khania ibe dadama andre amania. Berenata faigi rama ina rupania Absalom ini adalah anak pertama dari Raja Daud. Ya, seharusnya anak pertama adalah taumina ahli waris. Tapi rupa dia tengah pada ibe arasu dan amannya no irongo ke ibe dania ke Salomo andre. Ke nono baseba andre fo omo guria andre ni hale Davido. Ya, ada pada ene au khude denia. Iwahana no faba de namagu ade. Hana no pilih kasih namagu ade. Apalagi masalah status hubungan antara Batseba dengan Daud. Beremege me ihale da alawe andre tengah masih suki. Mutailah ada ia salua ke Davido.
memang nere-nere ya obade tegodo, ya, baila si tau si baga-baga. Yohana no baga-baga da padahal tinggal zila hadi fo omuni ato fo omu Davido kai. Tapi bara me si sahi boto si sahi nga sala-sala sauli. Ihal. Dan bukan lagi dengan cara baik-baik. Maaf, dia berzinah. Bahkan sabele sadis, meno irongo manabina alawe adu, ba ifabunu guriat. Walaupun ladi pengalaman guria untuk fasuba, ba ibe barisan terdepan. Ina hada ya salua, mate guria. Ada barada bahoranya Andra Abu Dadania faluka ya bolohi. Omasi nononya Andre Siaa. Ifadani dan nama Andre kenamania. Irege ifalua zilo sohi. Iatur strategi. Bahkan yang lebih ngeri dan yang ifalua Absalom Andre. Gundik-gundik. Ya. Fo memori ke Davido. Bayau hasi gay. Atau ifalua zilesuhi. Ada pada dana atau Davido manisi ia tenga sila ila balu. Tenga bara melahadai kanya fabel kuaso bapa munu. Tetapi noma bahas sermon mau gabungi lama ni ule buasi malakama yade. Salah aku. Tenga ni habe ononya samusa musuh di dalam selimut. Maka ada ya salua mani falua Davido Andre megana ia abula dado Andre. Aka itu na aka isaw na roda dania. Lebay roba keloba langit. Inilah hal penting yang mau disampaikan dalam firman Tuhan ini kepada kita dan menjadi contoh bagi kita bagaimana ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan seberat dan sesulit apapun. Daud mengajarkan kita bagaimana kita datang kepada Tuhan. Hana, faduh dadania, wala sitola manolo ya ia mangefa ya ia, bahwa abu dadu ade, bayro lubalani. No irasoi da Davido. Ada banyak pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika igohi ia Raja Saul. Yefaya lo malanya arei waka da 2 minggu basi makare Yehova zanuturu ke gulala. Ya. Na pada Roma lo malanya Andre. Sodo bua sedana tange renusi sedana ifa maka da hada ia ni falua Davido ketika moyai orasi lo malanya. Sehingga dana itolo ya lo malangi ba Yefa ya bangabala gapula dede Andre. Siofana ira ama ina ya da masalah penyerahan diri dan kebergantungan Daud kepada Allah. Itu apa aurinia ba idena-dena ba kelobalani. Inilah poin atau pokok yang penting yang mau disampaikan kepada kita. Baga mau duda ene Davido ifadu khusita de va aurinia ba kelobalani. Nah bahasa Indonesia iwa kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Babaliniha mege iwa keda kau Yehova ufazawa dedegu. Ini artinya bahwa ketika Daud berdoa, dia benar-benar datang ke hadapan Tuhan menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Pikiran, perasaan, hati, jiwanya hanya kepada Tuhan. Soba ahono dede, fokus. Ya bisa nama ngandre ita irama ina. Kadang nama ngandre ita, li ahono dede. Itaria iter tede dari somoroi furi. Bahkan no pernah ufa ema da irama ina. So ngandre, tiba-tiba memang ngandre irade sebuah keluarga. Nomo uku sebu-sebu tudung nasi. Rupanya di dalam tudung nasi ini ada lauk mereka ikan. Bame sedang mengadar nama ada tiba-tiba badalu mengadar somau ibu kai sebu-sebu.
Bahadaya badalu bang Andre iwa. Ise. Hana. I agunya mau. Ada fokus nih saya babang Andre sih mana tahu. Padahal dia mau datang berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika kucing itu mau mengambil atau ihalegan dia mau. Ba itabu iwa mau, iwa ise mau. Artinya sudah tidak fokus lagi. Bukan lagi jiwa, bukan lagi hati, bukan lagi perasaan, bukan lagi kehidupan yang dibawa kepada Tuhan. Tetapi hanya sekedar formalitas. Yang penting mengadu. Tapi Daud di sini memberikan contoh kepada kita bagaimana dia benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada yang pada ini, kau Yehova ufasawa dedeku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Dan tengah ada nasa, iwa pada ini, kau udena-dena. Ya, Andre iwa pada pada Romai Lobalangi Andre, bayat itu kau udena-dena ya uga Lobalangiku. Babai be island rao, bai te kesifati tede kegu, la igi-igi rao. Ku nanti-nantikan. Ini adalah masalah kebergantungan kepada Allah, masalah kepercayaan kepada Tuhan. Memang ada ya bakal balangi faduh dadania aroda dania walau balangi ada tola itolo iya. Sama halnya ketika kita mau datang kepada sesama kita. Ketika kita curhat dan ketika kita minta bantu kepada teman kita atau saudara kita. Kita pasti berharap dia bisa membantu kita. Kita percaya. Apalagi ketika sekali dia membantu kita, 2 kali dia membantu kita, 3 kali dia membantu kita. Maka tamannya badede dasai. Ai aroda de gusa ini hada Nah suka bula dede aku sekali tebak hanya mana udun. Nah demikian juga Daud ketika dia datang kepada Allah, dia yakin, dia percaya bahwa Allah itu sanggup menolongnya. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, di dalam kepercayaannya itu, di dalam keyakinannya, proses sedang harus dijalani. Ada yang pada ku nanti-nantikan, menantikan artinya menunggu. Ya. Menunggu ini kita tidak tahu kapan waktunya Bapak Ibu. Bisa berapa jam, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bahkan bisa bertahun-tahun. Tapi sungguh menarik. Hadaya zinotabaso megemore bazura mareko fazafulu. Hebisa niha sauad. Orang buta ketika dia memohon kepada Yesus untuk dicelikan, untuk disembuhkan matanya. Tengah sekali ada ke Yesus. Tengah sekali mau ya ke Yesus. Hema ubu Davido. Tetapi beberapa kali. Artinya ada proses, ada upaya, dan tidak juga jemu-jemu. Ya. Mencari. Maka dia akan menemukan. Ada baga mau tuh da iwal dan ya kenia. Yesu famatima zangorifia uga. Me iforege Andre bamang Andre ba ifalu akena zaholi do Yesu. Basi mana gaidanya Davido Andre me idana dana ba Andre ifaduhu pada ene imane. La itehe ailan ra olo balangi. Tapi sifat itu de Andre sangi gigi ya iya. Sifarai leber Andre pada edana ni tehe. Ailah. Dan itu juga yang terjadi kepada Absalom. Bukan ayahnya sendiri yang membunuhnya, tetapi justru orang lain. Allah membela, Allah melindungi, Allah menyelamatkan. Jadi Ramaina tato ava aurida batadena dena ke Yehova. Ena moroi bada faluka ita. Hada yang abalen ni andeda bahke soaya. Si dua hadaya sedana ifaema pada ene keda moroi pada Romali Andre ya ada masalah pengakuan dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Fangefa hore bafangandre fangefa hore. Bagamau tu da ene Davido no iwa keda bayati fitu Andre. Bayang eraga hore gume ono matuan raodo. Bahela lagu Andre tere tedeu ra odo dali va ibu adeu adre
berwasa kita deu. Ya uga Yehova. Jangan lagi ingat dosaku pada masa mudaku. Nah itu nekadameke Davido adalah manusia biasa. Dia sama seperti kita. Iisu woomo nabunia. Evaluasi losoki. Dia bukan manusia yang memang yang serba ya suci kudus lefakai kenya hore. Tapi ayah dan ya gulidana. Ada bagamu tu dah ene le alawa ya bangun baka bakal balangi aboto pada dania wa berhorenia ada ba ite mazulo simano. Badai wa badai bai sai angeraga horegu andre me ono matu ada o bahela legu andre ba bai tere tedeu. Jangan lagi ingat-ingat Tuhan. Lupakan Tuhan. Jangan lagi mendakwa aku Tuhan. Jangan melawan aku Tuhan. Itu artinya dari bahasa lain. Ada pada ini, ia ada bangi fahora ifa ke gore anda. Simana ita girama ina, bawa urida senoma eke. Na aboto pada derare ita ada adalah niha sebahore. Maka bi ayo ita gi baba ngombaka. Baba nutune kalau balanya ada horeda. Kadang ita tabi ni horeda. Kadang leo masih tak tahu pakal soaya. Ya. Apalagi Sonia tidak merasa bersalah. Tidak mengakui dosanya. Tapi bagaimana Daud adalah orang yang benar-benar sadar diri. Jadi fatuna pada kalau balangi wasidruhu ya bania sebahor. Ada pada ene gai fa ema khadahe bisa ita ena nama ita mangandre bakalo balangi ena hadaya sito bali ba andre abeta khada. Karena dosa akan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena dosa akan menghalangi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Dosa adalah menjadi dinding pemisah bagi orang percaya kepada Tuhan. Dia memisahkan kita seperti tembok. Dihalangi ita. Jadi haruslah robohkan, haruslah hancur kalau duduga ora andre soba agaya ita andre ya da ena ote fa ke da ya iregele situ bali baa bangabale. Horeta. Ada nama ngadre niha. Ya Tuhan ampunilah dosaku supaya tidak menjadi penghalang, penghambat berkat-Mu kepada aku. Jadi nama ngada ita salah satu pokok doa si perlu tak andre baka Yehova. Itu juga adalah masalah dosa. Bahkan yang pertama lah ingat ke ita pada romali anda enak itulah tak andre bangi fahore baka lo palanya. Irama ina batali fusa fefum. Pada efadu da Davido. Wasidruhu Yehova andre no sebuah tede. Anda itu naduna dania bayati walu anda irugi bayati fulu. Iwa pada sebuah tada basa dela tada Yehova. Anda yo baka lala basi sohora anda. Balala satu le ifatara sinumana. Ba ifahal sinumana balala anda kenia. Lala Yehova anda fefu. Bahasa bala faiba dede. Ba faaduhu. Kerasila mamahai famu usali anda. Ba famaduhu anda kenia. Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah itu adalah Allah yang setia. Iefa eniha bahore anda. Bahkan itu lo niha sinumana tede anda. Ya, lesi ogete evenu Yehova bakhe banuania. Allah itu bukan Allah yang dendam. Faboita. Nanobu sai tawa ebaniha, no fahe eniha kenapa niha? Iwo drege matedo lu efa. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha pengampun. Hena buahore, hena oyo hore gasuboywa, ba yafusi. Itulah Allah. Maka jangan malu mengakui dosa di hadapan Tuhan. Yang penting Bapak Ibu, sama seperti Daud ketika dia mengaku dosa di hadapan Tuhan,
dia menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka dia juga mau memperbaiki diri. Dia bertobat dan tidak mau lagi kembali ke dosa yang sama yang sudah pernah dilakukan. Jadi benar-benar tobat 100%. Ya. Jadi ya ita geus mana na tak ada bangi favor ke lupa lagi beiwa ke nyai soaya no fasalah roba si mau ke Andre. No falimodo. Mamahemolu suba falim. Bataman bisa balu falimodo ge ba kebutuhan ke yad. Ya. Ba bisa balu falimodo ba isugi-sugi to ge. Boy. Mari Bapak Ibu bertobat dan perbaiki diri. Mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Iramay na batalifusan yung masya bakaso ayta Yesu Keriso. Badaro malilo walangi Andre. Hadaya zeda na ifae makhada baibe khada ba aboto badede. Yaya da nasonoro dede manasoga bula dede si faluha ita. Maka hadaya zeda na tafalua bawa aurida. Irege faluha ita. Wa abala ba hobu-hobu lo walangi. Yaitu yang pertama. Mari berdoa. Nyatakanlah segala pergumulan, segala permohonan di dalam doa. Karena Tuhan itu tidak jauh, hanyalah sejauh doa. Dan kita ingat pun bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu. Tutuna ke Yehova. Hinay wani hale one hido mangadru. Tapi di hadapan Tuhan kita bebas menyampaikan segala sesuatu. Le perlu tafaane yang kami hormati Bapa di surga tidak. Bebas. Sabua manewa kene soya tolodo irongo. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Masalah seberat apapun bawalah di dalam doa. Tapi tidak selesai dari itu. Yang kedua yang harus kita miliki adalah masalah iman, kepercayaan. Teguhkan hati, teguhkan iman, bangun kepercayaan kepada Tuhan. Ketika faduh dadau lo balangi andra tola itolo tola yevo ita, maka aro dadau wa bai sai odel rau kepada nebe. Bai fafulit balo balangi be. Bai roke Yehova. Tena khania. No tato khania sabar. Kadang kita le sabar. Ya. No mater tede mamagabongi lamane. Itaria po na mga dita kayawa sifat merayu. Nato sasagese babi nata lau mangad. Ya. Mangad dita kayawa mubay dan hero dan tanubo ni. Ay fadal lusu. Tapi percayalah. Teguhkan hati. Forege kenia. Badana kenia. Andalkanlah Tuhan. Karena sungguh Tuhan itu baik. Dan dia setia kepada orang yang percaya kepadanya. Poin yang ketiga adalah berpengharapan. Ya, harus manetana baka Yehova. Manetana ita wagofu gaya hadaya salua baba auri ni tegelo balangi keda. Oi mo guna baba aurita. Na tetegu ita berhore da irama ina maka tabato. Nasoga bula dede sonoro deda ta sehe gededa. Ya, bayi dan da ezang mengheda bodania, tapi ya ita syofena. Kita harus mengakui dan sadar diri. Maka mari berpengharapan kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan itu akan menunjukkan jalan kepada kita. Ada iwa tema megeba si mangku ande, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku, yang artinya adalah bahwasanya Tuhan akan memberitahu, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan mengajar, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menopang. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Maka aku meita kelobalan. Aku kata tutuna syofena kelobalan. Aku kata dana bah kelobalan. Tola yefa ita, tola ifolala deda, bah tola ibe ekeda, hada ia ni androda. Irama ina batalifu sefefu, data bali Yehova andre. Sanuturu lalada bongi bama irege lefa sala ita balala ni tereda. Ni tane badede
Hei Yehova, tuturu ka gulala andre kheme, fahan rao bazinere andre kheu. Tai dongaga li dasara dua telung. Hei Yehova, tuturu ka gulala andre kheme, fahan rao bazinere andre kheu. Sinuna faza dola 5 ngabua si Eva mangado ita. Sawagala soaya 5 sino Eva emakhema. Babo to badede mas soaya va oyan noro dede abula dede mas falukan raga babe aso bagulidana are. Babe yo tege khema mangi baba matima. Babe yo tege fabali dede mabakhem. Hisai ma andre fahal ra aga. Moroi genoniu andre Davido. Mehaya uga soaya ni dana-dana nia baba aurinia si tola manolo mamolala tedania bangabale noro dede si faluka ia. Kau isawaga na so si faudu khania. Mesiduhu le khania folom bale. Anda tanaga badede madaro malimo andre ba fahal ra anga. Tuturu ka malala soaya. Iregele aholi raga baga bera baga bele. Bahisa i sadele lala ni terema lala baga soaya. Fadu dadama nama mati raga bakheu, nama dana kheu soaya. Basile tebu legoi va masi lo balangi khema, mesi ruhu no lo balangi solo masi rauke. Sau hake lo balangi, badai nono Yesu Keriso, no mafaema gangadewa dedema. Ya duhu. Muzizio itafefu tafau gelida baba maduhu famatinya Keriso enronga lida ya o mamati kelowalangi amasile ambe fabelu sombei banwa siawa abudan ya o mamati ke Yesu Keriso so aya ya ita o nolowalangi siasa musa ni temanina ni Maria kegeheha ni amoni oh no alawe ia no managehuku ia berembawa findro filato no teforefa ia mate balakoo no mei ia bambanuan ia to no mauso ia moroi bangai zimate meno irugi telungaluo no manahai ia mei bazorugo dumadao bagambelu lo walangi amasli ambe fabelu yotarai dae mengawulu ia dan ia babangu huku nia sauri awu zinomati ya o mamati kegeheha ni amoni ba ufati hasambua banua ni amoni fefunya Keriso fa sabaniha ni amoni ba fange fahore ba fe mau somboto zimati ba fa auri sila aitu ya duhu muda dao zato. Ya daya da tafau gezui dededa baba nuno lo walangi nindenya vokal solo moroi balingkungan Eva.
berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Ya dae data penondrongo gangomba kata bambanuan keriso ni faema majelis. Salam. Yahov. Kurang semangat. Apa karena pemilu sudah selesai? Harus semangat. Salam. Yahov. Ada sukacita? Nah, gitu dong. Pemilu sudah selesai ya, yang menang ya musuh-musuh tuh. Si kalah ya ada urubat itu biasa dalam demokrasi. Ya. Kita sebagai orang Nias yang selama ini saling perang. Perang di media sosial, perang di mana-mana, sekarang sudah selesai. Akur kembali. Amin. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta. Mau wayami fefu Yahov. Ya sobat tede ita ve amai bawa sumangeta kezoaya mangkande. Teran la telefuse ma savena mai bagus sali ande avon la telefuse si soba nomo sambesana ni dena baba ngodasida baba manunono dalo balangi bazi makande ya to bali dela hobu bafanga rova matida kezoaya. Teong bakal bahwa pelayanan minggu yang akan datang pada tanggal 25 Februari 2024 bezi siwa sebuah Bapak Pendeta Adieli Laia STH dan agenda adalah Ibu Ina Keiko Sibuan. Komisi Remaja dan Pemuda membakal kegiatan olahraga futsal Komisi Remaja dan Pemuda Tefalua Bangalu Minggu 25 Februari 2004 Bezi 15 Sweep Balantai 7 Planet Futsal Plaza Kenari Jakarta Pusat Mutetena Fefu Ndoto Komisi Remaja dan Pemuda Sitero Tede Ve Fau Balalahalu ande angobakata ande no salahi Zura Fogauni. Komisi Perempuan membakal sekolah Bangande Komisi Perempuan Tefalua Bangaluo Minggu 25 Februari 2024 Aifate Asivai Ibadah Baruang Ibadah BNKP Jemaat Jakarta Sangai Angerenua Ibu Pendeta Leser Jeharefa STH Basangai Agende Ibu Ina Gebi Zega Mutatena fefu ndoto Komisi Perempuan Sitero Tede Vefau Basekolah Bangande ande Ango bakatane no salahi Zura Bogauni. Komisi Bapak-Bapak Mufuli membakal Sekolah Bangande Komisi Bapak Tefalua Bangabatu Ama Ina Alzodaili dalam kurung Rumah Perubahan Jakarta XP Jalan Mabes 2 nomor 5 Jatimurni Kota Bekasi Bangaluo Sabtu 24 Februari 2004 Bezi Siwa Wip Mutetena Fefu Ndoto Komisi Bapa Sitero Tede Vefau Bazekola Vangandande Angobakata Ande no Fasalahi Zora Fogauni. Komisi Lansia Mufuli membakal Sekolah Vangande Komisi Lansia Tefalua Mauhuande Minggu Felewalu Februari 2004 Bezi Feli Zara Baruang Ibadah BNKP Jemaat Jakarta Sangai Angerunua Bapak Pendeta Adieli Laia STH Basangai Agende Ibu Ina Grace Zebua Sitobali Tuho Yayadal hidup selalu dalam damai dan kebaikan dengan semua orang. Mutatena fefu ndoto Komisi Lansia Sitero Tede Vefau Basekolah Vangandande Ango Bakatande no salahi Zura Fogauni.
Lingkungan 2. Mufuli mo bakal sekolah vanganda balikungan 2. Babang ngambagang ito Bapa Ama Ina Alfa Zega Tefalua Bangalua Zumaha 23 Februari 2024 Bezi Felewalu Wib Baruang Pertemuan Lantai 3 Gedung Yafet BNKP Cak Jemal Jakarta Mutatana Fefun Dr. Lingkungan 2 Setorotede Vefau Bazikola Vanganda Ande Ang ombakata ande no salahi zurafo gauni. Berita kelahiran. Mombakal wano tumbuh nono syaa ono alami. Bawa ngombatu Happy Lisman BSJ Buah dan Citra Lestari Mendeva Lingkungan 1. Meluo hari Kamis 5 Februari 2004 baru Masaki Bakti Mulia Jakarta Barat. Ina Fauma Ono dalam keadaan sehat dan juga bapaknya sehat. Sakramen baptisan anak. Mufuli mombakal va mufalua va mayaga idano irauno bangalo migu telu mari 2024. Anda berada mutatana bazatuan dauno sedena fau va mayaga idano ina lafasural dei dauno kezatuan ya kiriso balikungan zamusana. Vau vasembata. Total penerimaan minggu ini 10.702.505 dan total pengeluaran 13.300.416 rupiah dan saldo akhir 143.293.783 20%. Badai Majelis Jemaat Maanda sawagolo khera tarifusa sino mamae masumangi fasembata yasi te do wa umasilo walangi khera tarifusa mafefu bahalewe babangomba. Salertede luo vatumbu ada sekitar 7 orang. Selamat ulang tahun yang mutola misoaya. Demikian berita, demikian warta jemaat Yahoo. Fatwa le ta asibaisi basumangeta kelowalangi ba manuno ita moro ba buku zinuna numero ufangautu 15 siwa ngawasi sara basi 2 aine ke Yesu. manganrita. Masuno-suno rauga soaya bamada sawaga lewa de deu khama.
No te gehema tolama falua ke basumangeta basimaku are. Baigi aga irano nimo no mahal halu ada ke. Bama dana sava khede de ke. Ena le mamal atau huga ba masiu ba bororoga. Baba me ego ifatu atuang. Irege bagina tabi funama balala halu sedana ma falua. Basidu walo walangi nisuno baba aurima. Simana gai soayang banau nya keriso. Sino gai mamalu afasumangeta badaimu. Sino mamasau sino na fanuno lo walangi more balingkungan eva. Ya uga gai fa obu ira ba roga ira. Ebe na sakhira ba musodede ada irege sila ada gidage ira gai soaya babange bau temo andre baba nuno ya uga baba aurira. Simana gai mangada daga salai banau nya keriso ma fefu ba sabwa cuma Jakarta. Ya tarai balingkuan sara 2 3 4 5 ba ene. Ya uga gaya fahobu ira soaya ba sapa fungabato. Bebasa rasa de ba keluarga. Balame do mana be ba atu baba mahal ba pololohe tangga draono. Irege iraono ge maini fater. Bala ira la fosumange zatua balame do mana la masio palangi baba aure. Basi mana ge abalo ira bala halewera. Baba ngalui soguna bonyi baba Irege faluka ira hobo ada soaya. Batana gegi badadera daro malima. Ena lo aitu lauri faga balala fauri rasya ma Bala ila geila muataga ya soaya. Ena go foi susu ira. Basiduhu bato bali ira duma meno ono lo palangi ira. Simana gei soaya banuau sofek. Si sobanahia va abudede. Mato ira badangau. Ena ya uga si tola munara tede ba ya uga sa mekera fa abale siboho. Le mera mana ya uga fa de fe funga bale beh bapoto. Ada itera tede ma zatu ama bapa amarista. Ena ya uga soaya zangu kafui tede nia me lawandre. Basa me egi kenia fa abale. Ira ge fe funga bale mama kau sino manes seboto. Sino gana botonia soaya bale aitu isuno dra uga. Fadu udah dema balete bule ke hau ni amani baba me khania fodara dara dede baba me khania fa boto badede awa satu ama ibu narista ba fefu keluarga ena haya uga ni sunora baba urira bah khaula de na soya watolosa ada simana gei satu ama bapa amarisda ahe gei bapa amadevi basi managi bapa amahans bangaba lagi mama kau sinogana botora soya Bahina no te bai botora, bafadu de ma vatedera ba era erara, le te bulu la suno rauga. Andra ya uga soya ke si te de wira gei, ya uga gei zama obo fefu ngavale dalu avagani ani badu. Irege gitu la manandres sa botora, bato bali lala da eba ba de fekhera. Abale gei sodoroga soya, baso gei khera ba bolo dede. Irege sileng mamalo iragei, baba malua farmasi. Babo doroga ira satu are si tebai poto. Si mana gai rasa tuama siso bangawale weke tera dalam pemulihan. Ya bapa ama Keiko. Satu ama bapa ama Noni, bapa ama Grace, baigi anonima bapa ama Yovita. Satu ama gai bapa ama Kristi. Si mana gai ibu ina Irvin, ibu ina Edu, bapa ama Aldo. Bahannya nasa soaya ambanuau sofek. Tolo ira soaya fa dehe khera. O kafui fe funga bale bakhe ando ni tagera bambotora irege tola musawa de dera bakhe batola gai soaya laila la suno rauge balalu rauge balala paures sama fe funga bale ada ia sino la tema botora dalu siotara rumah sakit bahe gai naso gai wanikan ni gule bambotora soaya badi ma yesu mande ia te faobu mana khera dal ma fefu le mera mana soaya mato badangau dali fusema yurnilam hermawati vau ya yaziso bamedan mana giku soayang ya uga sanga belo ya ia bagi netu ade mira mana meno jalani cuci darah bara meno yang lami gagal ginjal bate bain botonya soaya lembah ia masih dudu soaya madana batra keluarga la ande ke ina ya uga ondasi ya batu fatangau botonya ande mesona sago ite dedenya ke soaya batara teraba drauno irege leba malam soaya e fodo dongo ve au dedera
abala dokter perawa so tangani irege tola la fauduga dalu ni be dali fusema andre simana gi mangana agam salai da tali fusema sanrete de bawa tumbu bara migu andre yau ge fa hobo ira soaya mino monana drofira baya monana gi watu atuara ba fa aboto badedera ba nuno ya uge ina bongi ba ma bahaya uge ni alura bahaya uge ni sonora ba fa hobo ira balala halawara fa hobo ira ba keluargara ba fefu ni dana denara ba mamati ira ba soaya va tola be rada mangada daga ge salai dali fusema Lisman dan Citra Lestari Mendro fa balingkungan sara ya yang buala anda sitebai maamalaga ya aga ni hagulidano basino amalaga khara soaya baba tubu nono andre ono alave fawo soaya nono andre ina to bali ya ono samati bakheu sangat tau filo balangi babekenya pertumbuhan sisoki iregete dou ya dan ya makna iya basidruhu dan ya bato bali ya anonymous soaya fawo dali fusama Citra pulika ya soaya beba abala irege tola iroroga nono andre sifau khava omonia Lisman si mana guys soayang mafuli matera tede madali fusama ibu ina revo bagabula dede sinogena ya ira ba bafana dali fusera wo omor andre ya soaya bapa amareva tolo ira rara dedera baya uga sanusugi tedera fabele ge hauni amonio irege banoro dede abula dede sifaluka ira ba khaula fuli khaula sao mehaya uga Yehova kubalo baba aurira si mana guys soaya mangana draga salahin rauno masih nomo laga ke mama fefu ya utarai rauno masih gide ide sila mangila mangan rebademe banu male ban rauno masih no ege buas soaya batera-tera sangalu lal halew bahegai sangalu-ngalu jodoh maande ke soaya ufa hobu ira ororoga ira ufa bal ira bangawal gamuata selesai sitola mamailu tedera atua-atua ira soaya ena tolala ilala tuyu kau sisekiando ba ina lalau andre ni terera si mana guys soaya be kera masa depan si seki fa boira bala halwara na so sangali halewa soaya batu turu kera lala ba na so guys sangali jodoh pasangan hidup baya uga guys soaya si tola mamokai lala kera irege tola faluka ira ba ni tege wana ni filiu ni hasamati si tola fao balala ba soaya si tola ge dana to bali funga bata si seki sangat taufi lo balangi anda soya ma anda kau aro ba mati ba fana tena dedera ba kau ya lete bule haya uga ni sonora bahaya uga geni alura bawa aurira manganda gira aga soya salai sama tere ya aga ya uga fahobo irama fefu hege sama tere bapusa bayrugi ba daerah-daerah secara khusus ke ba pulau Nias enagi obe khara soya ba atua-atua baleme ramane fa honu dede gira-gira baba materera basidru fa matera si sohi bawa haude de nono banwal lemera mana meno aifa pemilihan ada soaya bama ande kau ena ya uga zanga hono ge te de nono banwal ma fefu ba ena ge hanya si mana soaya ba ena fa mama tu reheni baba ngandre ena uni filiu ande dania soaya da asitola mama tera basitola molohe tangama basitola mama hoya aga basi sohi mesomasi aga na fau buah dede da sevalukan raga iaga baso Indonesia ade fefu ge soaya ngabala babela ga feka fefu ngabala babela so kami gem balome da mana soaya na bo mani hagulidano safeka tede sino amadola singo sidede sangalung-alui hanyani ania bada eni anda ma otiba ka da mama fefu unin raga bara da ngames soaya beba haude de khama ena lete bule-bule da aga ono lo balangi sane makhau danya takula va auri fefu drasatua sinoge no mala drofe manu mala badrau no ma fefu fa hobu ya somu sote da aga ba ya so te de mana da aga ba no ge ma fe kolima bagulidana ba sabatata soaya ba izara fabali da aga mori banu mau ade de na mawulin da aga banah yama sama sana da aga haya uga na ba mabalala sama sauya aga ban moma metangau kambele nyamunia sabele andre da sololohe tangama ya ega ngadre wade dema dama andre ya badi Yesu Keriso sino mamahal ya aga babangada soaya ma edong aga lima he ama ke masih soba serugo ya te amuni
Ito bali manu fefuni. Ia itara so masira uga. Ule bazorugo ia simanaga ibagulita. Masrugi ma be mama khanre. Bai fa mas mane fanifa. Salam Jesus. Boyohen raga babanan. Efa ega basile sehi. Meia uga zapatera banuau. Baso khefa belu. Abola khem irugis laheto. Ia duhu. Miang abuli si fafo haudede. Ia to bali amis sama duhu ekeriso. Basa na ul baba sendata bahor. Basa rotede baba natena fa auri sila aetu. Bami tema hobu-hobu lo balangi. Ia mu fa hobu ami lo balangi amu rorog ami. Ia mu fohaga babanya kami ia mu ebua edadanya kami. Ia mu falemba hadanya kami. Ia mu be kami ba haudede. Yo tarai basi ma khu ande irugi basi lo aetu. Ia duhu. Yaduhu, Yahobu,